Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 5. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah kami hidup sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Karena kala sila bersih, nina Tuhan man Musa, perintahkan man bangsa Israel gelah iplausna ibas ingan erkemah enari, asakai kala si kena penakit kulit, entah pe kala sindaratan nah teh ibas kulana nari. Bagepe kala sila bersih erkiteken idegesna kala mate. Krina kala si bage la bersih rikutkan peraturan agama. Emaka suruhlah ian darat, gelah ula ibahana keliaman ingan erkemah Sabab ije aku ringan ras bangsaku. Ipatuhi bangsa Israel kata Tuhan, emaka ipelausna krina kala sila bersih ibas ingan erkemah enari. Karena nggalar erkite-kitekan perbahanan si salah. Ibreken Tuhan man Musa pengajaran guna bangsa Israel bagi si arah teruh enda. Adilit sekala sila patuh man Tuhan, jana erbahan sada salah man sekala jelma. Arus ia ku kena dosana, jenari dem igalarina tebus dosana tambah seperlimana mankala inganna ersalah dai. Tapi adikala inganna ersalah dai enggo mate, janah lalit keluargana deher si banci ngaloken tebus dosa emaka tebus iendesken man Tuhan guna imam. Galar tebus dosa enda jadi tambahan bajar biri-biri si ipake ibas acara pembersihan mankala si ersalah Bagepe tep-tep sumbangan si tertentu si ipersembahkan bangsa Israel man Tuhan. Enda jadi si kerajangan imam, ingan kala nehken sumbangan Tep-tep persembahan si isehken man sekala imam jadi si kerajangan na. Karena dahara ras perbulangan nasi percemburu. Tuhan nuruh Musa, nehkan pengajaran bagi si tersingat ijenda man bangsa Israel. Banci jadi skala dilaki, mencurigai daharana. Janah ia kapna daharana lane setia man bana. Ia kapna daharana cemarkan dirina, alu ersadakula ras dilaki si deban. Tapi banci jadi perbulangan nandai ragu-ragu denga. Sabab daharanan jaga rahasia perbahanana, saksi pelalit. Janah ia lah pernah terdat ngelakokan si Entah pe banci jadi sekala perbulangan curigain daharana. Amin na gia daharana tetap ngesetia man bana. Adi kune jadi si apai gia bagi si enda. Perbulangan arus maba daharana ngadap imam. Alu maba persembahan si iperlukan. Mekap sada kilo tepung gandum. Tapi lah banci icurcur kena kuje minak zaitun entah pe namakan barang tutungan si merim. Sabab enda kap sada persembahan sekala perbulangan si curiga guna encidahkan apai si benar. Diberu lah banci lah ibaba imam ngadap Tuhan. Alu nuruh ia tedis ilebe batar-batar. Kenca bage imam ngilingkan lau si badia kubas sada mangkuk si ibahan ibas tanah nari. Jenari ibuat na siti tanah silit ibas lante kemah perjumpaan. Jenari itama kena tanah kubas laun dai gelah jadi pagit. Kenca bage isar-sar kena bu diberundai. Jana itama kena tepung persembahan dai kubas tan diberu Imam arus jemak mangkuk si isin lau si pagit dai. Si mabah sumpah. Jenari imam arus nuruh diberundai nguekan sumpah si iblaskan imam nina. Adi tuhu kam langa erlua-lua labo kam isakiti sumpah si ibaba lau enda. Tapi adi enggo kam erlua-lua Tuhanlah sinjadikan gelardu jadi sumpah i tengah-tengah bangsandu. Ialah si erbahansa alat kelamindu jadi kesip janah beltekdu busungan. Lau si inemdu endalah mahansa maka beltekdu busungan. Janah benana pahandu jadi kesip. Diberundai arus ngaloi nina. Adi ersalah aku ibahan Tuhan lah bage. Kenca bage imam nuratkan sumpah enda jenari tulisan iburihi imam semasap ibas lau si pagit. Silit ibas mangkok dai. Ope denga isuruhna diberundai minum lau si banci mahanca pagit akapna iban suina. Imam arus muat tepung persembahan dai ibas tan diberundai nari. Itatangna alutanna guna persembah kenca man Tuhan. Jenari itama kena kubas batar-batar. Kenca bage ibuat imam tepung dai. Sengkrau jadi sada tanda persembahan. Jenari itutungna ibabo batar-batar. Kedungenna arus isuruhna diberundai minum lau si pagit Adi enggokin ia erlua-lua la banci la pagit ia kapna ibahan laundai perbahan suina. Beltekna busungan janah kesip benana pahana. Gelarna isumpahi i tengah-tengah bangsana.
Tapi adila ia arsalah, ialah sakit janah banci ia mupus anak. Enda me undang-undang karena skala dilaki si cemburu janah encurigai daharana enggo erlua-lua. Diberundai arus isuruh tedis, ilebe-lebe batar-batar. Janah imam ngelakokan acara enda. Perbulangan dai la arsalah, tapi diberu adi arsalah kin ia. La banci la ngenanami kini seran erkiteken si Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin.